Hadin gejing khangi ki kali na kejala Meghalaya, da kinungnya kali Torres jong kejala Assam, nagalyang Deputy Commissioner juga Iskasil District, hanik sengi kelakot gejing lang bekerki kinungilam ka AKMTTA, banyakren halor kani. Hagni gejing lang kesenggalara ikshibun kimat banyakren bat kadisi, dagaba panru banyarap lang yaki kali kamay Torres kibana kejala. Abagran bikinang to kabor unang aikitin jo ke AKMTTA uba balajit cerwa ulai tu bak senggala pen bana ban pensenge swasipor ya kini kejike ki kejongki ulai turu bak sorkar kan sesyong menekren halor kini kiman hagaba ketena transport tourism bana kaliang ka office jong menteri rang ba kini don lang kajing khot kaki jong ka administration na kaliang jong ka deputy commissioner office te menta ka sini lawan hanyeng lawan bani kendu wat ladang idang dan ada kajing pen kajing ki na mista te hakajingwan meeting menta ka sini ru lap so ye ka ti demand sumi bokher nila so bat nakalian jo administration ru la ai ka assurance ba nyerap yang ni kita dekat di bani te sakawai ru ba la ba call off syai kanika ya kanika indefinite strike jeng te nakaliang jengi ro nila munjur ya kata indefinite strike amar ba hakasngi ba ga nakaliang jong ka home ministry jong ka state ka home ministry ata pa transport tourism department but ngataray nakaliang jong CM office ro nya shong meeting la si ba te takada nya call off siya kani menta kasni hadu si ba te hadin jong ka tangin siya pet ma kanu ka jingni jong ka meeting ni dia nak mentah kasini tingin long pengin minyak nak kata kalinti pengin call off siya ya ka strike jengi haduk sini ba indal ada yang keren bagi ministry di bokher di balapat tak ki jengi ni kan ni ka jengi ki jengi ka ka baja long banginum punta mo bangikam create kata law and order problem ni itu nak kaliang jengi ro ila batai syai bala dapat yang kini ki RC lai singi ro kalau long ba ni kam kata iki kali ni kam kata iki passenger ni kam kata no kalau betang ka jisami di lingkrap ni kita template siki babangin pensotu siki panba barokai te ni akran halor kata hi te nakaliang jiki ru bilang bangi sultanat ni kata ka jingi ru bakalong non violent kanong non violent bat kamdon kanu ka jing plumar ne kanu nakaliang jingi bat kani barokai ka baja kadi kelingba ka baja sya asam no kadi tang na ba dan barak khubor bakla ya kata ka jing sam template jingi dia lingba kata mo haka pertai social media ka menta lingba tang iway clip ru ibaret kapoi message da kumwe ka jingmut ka dei da kumwe andrai ka message ki ba pat kira da kumwe te tang nakata ka misunderstanding te kalami kata sipo asam te wat mangi pinapait mangi ru ngi kham kali asam benwan sini wat i private ru andrai nakaliang jengki station room la le ta yangi te nakaliang jengi tingi kamdan kum kata na du ni kom ni yang one support tang ba sange no hapok spot si kum bangila pan ya ka demand sa po pasar ka na du muswa tingi ngile ya kata hi ni kampan pai ki kali ba kinong pang ne ki private ne ki passenger si ero ma ngila ni sya ape penwan wat mentaru da filik pe haman kistan bidang etap hi ki kali asam ki badon sini kidang etap ma te kani boro khoi kadai tak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi syadu kani lamar balai kani kamdai ka jingi ki apreng jongi bajong asam kani kadai ka jingi ki jongi bat ka sarkar Meghalaya ya dipin administration ni kalau orang bakar administration ni kani keren bagi counterpart lamar balai kani kalau ada ka state versus state issue kamdai issue kita ki association ni lamar ba kat kum ka jingi manjingi ka hab lang ka state te kalau along big state versus state so kani ka menta mo kila don segini ki ba ai jong ka PIL te kani kumpanya kran menta meneh teru bakal along in favor of ours amar baling ba kani ka iba ka khampat pau pai ba na du misya mo kita ki agreement ne ki ai bro khoi du te kala kan sapal menta bat ngatrai ka court ka seri ru ka high court ru kan sngap lang ki jinge jongi te ngi ru nakata ka hi ni ong ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba la si baar kan ta ka meeting apreng jom ka tourism transport but home department but CM tena lamar balai na du musyang ye syong bet tang baka tourism department bat ki ni department bayas no al bayat ko lang te lese hakani kasni baar kasami kanu ka solution naman ta kita ka kini ki demands yang